Alafo Yakopo asumdie enka nyina wo Yesu dim ye de Awurade ase. So tumfo no anam adoye so ne mobro ho so na ndesoso de akyeye no de adom ye Yakopo asumdie enka mo nyina wo Yesu dim. Anasoso ye da foforo a odofo Yakopon ade adom ye na ode na asem ade asoma ye se emfa mre ne mawiase amanse nyinara. Baabi a wote menka bia me de Yakopo asumdie chiawo. Me chiawo ye Awurade Yesu Kristo dim mo se ndesoso. Ye hunu se ha fefefe ni ade pa bi ache yen na efri mi no mi enu nwuma ye mu efri ate na efri pe mu frasa forward ne humobro na doye na odi aka mi no mi enu e de age ye nkwa na nne so ye da so theaters for so asiso adofo Onyankopon asomdie nka pa se abre bia onyame wesoma ye na asemu no mo soso mo ba na ye de asem no etututu ye ho fo chechere ye ho tete ye ho na ye di bi soso ebobra onyame ehira mo papa anaso ye ka otwedi ampo no mwasem na mepe ye papa Mark Abraham nyumbi na mede ato ase ye papa Mark Abraham ja ono kwa ne nyum na akofa onfa nkoko otinti Mark Abraham Gospel song. Yo nyame ehira mo papa brother bafo nyame ehira papa na me front me from aya na wafa me won kom kakra onyame ehira obi biara wo Yesu dim ene ye ba be kasa fa de entre ho akatwia menya bi oh menya bia bede ebeto ase onyame ehira mo papa evangelist abigeska na so onyame ehira mene wan komo me from ma ye de nkomo no onyame ehira papa na oma ye nyina ho yima e ba ja fa fo le ble me wai ene ebekasa kakra afa ne entre ho akatwia na asemi am no weka ya asem a ami elo kakra Yes, thank you. 3%. Thank you. And now Onyankopon asema ode adom no mienu no. Me yi se ansa na onyame asani be wie paye no na wafa wo die wo na mafa me die wo. Na afoforo so afa ne die wo na ye nyina ye de iba adrobo. Me ba cho ele me ba It's okay. I mean, well, I mean, it's okay. Metro and my. Na ansa na Onyankopon asani be wie duro na wafa wo die wo na mesoma fa me die ewum. Ye oni pa bebre ho mo ti asase so ne atene ho ne eniema entene nko anwa katua. E na onmo pe yo. Abri bia especially ne ye atuntumfo ani yan Ghana for particular. Eniema emfota ho akatua. Ti se example ti se ene ya le ya be wiase nyina nipa nyina esu. Ye nipa nyina hai. Na fa nipa nyina no mu na man nyina aka edem na bibiara atodi no. Ya hye krom Ghana fo na me atie munti. Na se ya obai begina ho ede mu bi begina ho ena me ni bi cross akwade fo de ena mu wei ena ya bra ya dia bra me ne me manan so mu ni police fo akwache no no. Obia command mu bia obia fa mu bia command wono mu kura woton mo wabani mu na woton mo na watimi ahye nyame anim ade ne atin wakatua ebe gusabi abana no ase ebe gusabi botaye edi esi ho se nyina ye betimi ati ase na obi biada atena se na yade ne atimi akono waba begina ho ade mu abekire se ye hye mu bi edi ama no de atin wakatua Sana Ghana for your boss will be a video be no de beto Monsho and I ever go see and ever go see near to rocket ya ka creepy a dear manity. What tarnishing the whole and near money and the more yet what tarnishing in a form of a casa. Never said your way a beer was as a way to ye. As I say, I dear Pia wouldn't walk on
so ana wonam na nam oso tutu no sa na mo na betutu abo wankasa betutu abo wankasa. There is no smoke without fire because the wo ye ne nanu etia bi betutu wankasa. Hallelujah. Ya mom paye de fo nyankopɔ asɛm ne mra odofo nyankopɔ da was said there so wo dia yo don bread mo brohu be on bambo bread ya ma bra wo de was asɛm be me sta wo se be ni percent pedua free nkyɛn na fa ho nkonkora ho ɔden ho nkonkonya asɛm die abefa wo afra mu kasa kyerɛ wo ma wie bremu na bebi wie pɛ ya no kora nyankopɔ ye nyamfa so dia kwa adwen sakra mu ni akoma mu da ho ni akoma asakra ni yatimi de etu anamo akokonkron ye ne tenemu ni aso mmere ni ahobrasia kwa so ni yenyina bomo de ahusie ewo dwo anamotuo mu ya na wase se na so de adom ye biem na wa kye ye da soronko ne da fefefe sei si ye mfantutu ye hofo ni ye mfantutu anamo enkonkwa de kruwa no ho adom mobro ho nyankopɔ da wase ewo Yesu Kristo Nazareth dim amen ana fo amena okasa na yesha enyama bebre ana binom guso no mo sa guso on mo ye niema entene because of said you obedi because of niema bi obenya firi mu nti wonwini sunso aso ana wonwini niema ebetimi aba chire anamo na wotu no wotimi tu anamo bi mi yerefo na sa anamo na wotu ye no esanse wo ma woni breye anase ni obenya firi mu nti wanwina kwa chireti sa anamo ni betimi be ye o haw ni amaniema wa want to aso even o makro mu ni mo che no etim be ye sign so to ma wonum because of say wo wana mo bia wotu ye nti because of say wo wana mo bia wotu ye na abaye o haw ni amane ama ba bia enka woni mo hye wo busu ani bia ko woni mo hye wo kuru bia ko woni mo hye wo yi bia woni mo hye wo ma bi bia ko te ni ba wo papa bia ko te ni ba bi na so san wo pe ni atina katua nti wo na buko Jeremiah 17 no a wo se dio wono wonan kwa bone so nya ne ho no te se kokko radio botu kosu anya ne dia so obepu ni ndem atemu fa what se kokko radio botu kosu anya ne dia so obepu ni ndem atemu fa. Hallelujah. Yafa ya Bible no enko ya bibi awo the book of Acts chapter 20 chapter 19 verse number free Micah 18 na Micah verse number 18 no aba was saying na woyi na ode wose na woyi na wode dia entina katua nya asase na ode dia enya asase no okọ na okukọ bawa ho eno ni mu pai na ne yamu ade nyina tugui na Yerusalemfo nyina ate wose woyi na wode ni atire nya ne ho toto ansase toto ofie atoto akasa kasie atoto ajapade akasie na sa ko ye wode di ati nya ne wi ye che na wi ye wose ni mu ade nyina tutu ni mu ade nyina tugu abonte ni mu wo bebo wo papaye because of say wo branch what is so ya baba what is so wo ni pada sani ati asase we so wo pe kwa bone so nya ho a wo pe ne ankyere anya ho ntamti wo kwa akwaji sika do hwa wie ye kana wo de sika rekoto ye na de wakɔhwe wa pata wo ti nyina no kana wo de sika rekoto ye na eja atom wa sew droben efie na wo si ye na eja atom wa sew droben ni ati wo ka chia sa ne tie orafo wo te menka ye hwe na asofo bebra ebinu yale gugudam ye ka bi mo te bia tra osesi awojo no nka because anamo no tu ya na tia ka tu no penti akwa boni o person no fo mo nya on mo nti anamo boni o person no fa different kwofo nti enne de awie won mo ebi nya stroke dadam ekoya ni gu won mo ho ebi bra ebi tete ebi wu de bi beni kura bo wonum ebi kwa ebi no o muti beda etokra edi mo because of anamo ni on mo tu ya pe won mo nya ntem because of anamo no mo seku won ma bra bo so no benya on mo ntem enne on ma bra bo wi on mo anwuro yeso de yeso ani wo bread is so arafo asa wuti asase we so a man pre wo ho mpa ne atira katwia esase de onipa wo go bia wo becha wose na bratie no de de atira katwia toto adan sisi efie toto ansase toto akata kase enya ne ho pu nkrofo je nkrofo ase de fro nsem na sa bratie wie ne se na kwa be wo ho ma de yemu ade nyina tugui ne kwa be wo ho ma de yemu ade nyina ba ne so nyina pue because of said nyati wa katwa on ye wie wo
ne atra katua na woda wona ne atra katua na sabi woni asudie de atra katua na woto na ayemo so obi anyonwe de atra katua na bonenti asa boni adwane abato oboboa no wonto esa ne atra katua esa ato bi a wokogina court room Ache nyamia ni she brag bi obi dia ma ho edi asem dia dance kulumuti a oni pa bi mi eri kwato fiase esa na mo bia wotu ye edi dance kulumuti brag epu atanchie ya eri pu onya ni sunti ene wo judge ni won wo wie ye won wo wie obi aka wa ye adwuma ko pension na ka wo so wonya bididi I want to come here, baby, to Trito. I want to come here, Pomudini, Shatrasino, and now one not Sebi. What to acquire and go home, and now not to a nobody crab ball, and now not to a Yobasa quiet diamond, and now send what D. What Casa was said what D. Or it was a thing, and now we are dead, you know, and yet then a judge or compensation was sent what a son yet snack a chia. And it's your channel book of. As my form, a 3 year doing Kuchitama, yeah, doing what you now. What's in a way? What's in a way? Now, what did the Antonaka Chian now, when the Quabe war, the Quabe horn, Nimu Pie. Now, the young one to green. What's in a way? Nor did the Antonaka Chian and then fear, and the Pagia would run nada. And I was Sabi, a political party, Ghana. Esa ni atraka chiati no bia tichira atraka kraka no bia tichira nkonto boka kraka no bia tichira anyama sedo no na kuma mu no nim se nim no tichira kraka na wo ka se ne be ya de obedi ni obesenti wo ka de to woni padasani so arafo ewiase abrabo aye boy ka unu se sasa ni onipa anya ade akontabuo ni akatia mo onipa nti anamo bia wonam so woto ne nano wo betia ho ka Yacha na yenwam mari mabi mrachen maba wo bi esi so na wo so onwo de wo sa no ye dwuma e wo so onwo ma ni bre no kura kwaso tutu wo ma na mo si babi eye wo no ye ma de se wo de wo bepa de atira katua ni akwaji edura bati asore ni akwaji eduro senkom ni akwaji eduro aye ni ma ensem fata yina aka wie ya ne basa aka wie ne nyonyonyo aka wie ya na nibre so aka wie na bra wonya ntie so ana ono mo nam de wie ekwaduru so nbe ko no mudam arafo a wotie me na ade bia ni wo ya wo so ni padasani wode ho anaso wore hyem se wo be ni ne kwale anam ne kura kwa so nya ho hwe ibi kura na yade yi ba ye ni panyina awo hu ye hia ni aho kire mu yi ya hwe sa asofo obi esa ni antira kakiati ana makire ade message test one masore ma fa chat bro fa wayo fasa wa free bro fa we bro wodi panyina hwane afri no kura no wodi panyina hwane afri ti ne ho pe enyema ye wuyade a wodi timi fa nkro abra woni asase we so yes afa ya sam no nko the book of 2 Peter chapter 2 verse number 5 2 Peter Petro ho metosu mienu etira eye mienu chichemu aye a friend say edu ani ensakope medunum me kan 2 Peter chapter 2 verse number 13 up to near 15 was in na obenya dia entire so akatua dia was obenya dia entire so akatua dia obu no anigye ne da hu ahonho asetena waye enkekaye ne dam wode won empempensie hu awogwe na so na woni wono eledidi after 50 me ka do po ba 50 was say wajai okwache ne no akofam was wajai okwache ne akofam kwan wafom kwan wakofa bua ba biria bo kwan ne so wono na opedi a entire akachia hallelujah wori asemia wase na wono benya ne ati so akachia ese wono ma awonam asetrem oni genti ese wono ma asetrem anigye ho wo bia wope wasetrem nti de bia ni pa hye de ati wakachia wope mfaso bum de pempensi bia mfaso bum ana ni pepe ese ni ati wakachia nti ese ni ati wakachia nti na branche no wono oti asase wosu no so ani de wonfa ne nsa nya adwuma wonfa ne nsa mobrapa obekum nipa de didi obekwa jema koya macho ade akum nipa ade ya land guide ade ayani ati de ye onu no ye ati wose na wenu mo no mo de hona mo asetena apa mi ati wa fatia so nbe wo mo ho ade metra sasa so wo so de didi ade metra sasa so wo so de abobra ade metra sasa so wo so
won ho na de sa set wo se wo e sa set onyankopon ka chia ene onyankopon no me onyankopon abufo hye wada wo so e sa ne etra ka twenti arafo ya krofo bebre won ma aso na watie no enye se woni pa be konkwa je na ono akura sakra na dweno na mum ne etra ka twi onim se obi di kwarashi ba woni obi biala ni akontabuo obi di touch ba woni obi biala ni akontabuo esase ye nyina agi atum so onyankopon sika eti ni etra ka twi na oguso re pe na no de be wo no ho asetira wo ti mu woni beto ka woni beto fie woni beto nsase ene bia gu bank sala no de pe nyina tutu wana makosa abone no enwuma ne bone no yo ne ho sala ni pa do na tutu wana makọ sa bone so bone ne yo ne ho hwese wo gyina ho wo ka wadafo ho asam yayaya esai ensira bi onyankopon sira no esa adom ne masopone bi onyankopon abo no so ewo na wade mu etu pese wo tu wadafo firi na wade yese na akotena se woni panyina hwane afiri ne kura tene ne ho esa nkonto po kwane a nipa be so fade nya ne ho esa atra na motu a nipa be so nya ofade nya ne ho wonye adwuma woye woye pa the position and it won ho atra wodi gu ne so and it won forcing later wasan said ye ba no be kire no no akọ amane mu na ye di the position ama ne ye tena katwa no nipa nyina gusu won mo ye wo beti mi hye nyame anim no wa jessica popo fie bi ne wo gina ho che o twa ponyakopon no twatoro wo twatoro said ye ba ye wo no na so badwo no fufura kwa ense ne ye ofufura kwa ya hunyanya ma no ofufura kwa aye kontonchi ama no no ne de wanya setia mu ne pa ade abonu akasa de kra ho ban arofo ya hwe se bre ne dwuri amani ma bi ama onum so ya hwe bibi ewo the book of Acts 27 asma for me cha ye aduono so ye Acts 27 the free verse number also ye kai free Acts 7 verse number say kra yankan free mame enkan Acts chapter etuma mu say ye okrofo bebre edi pa wodo bebre ani akrofo na mo bebre no mutu a ne atra katwa ana no ye na no tira Yesu Kristo ka se wonya wiase japade nyina na se wo hwe wo kra nkwa ade afaso na abenya woni no wo anya no ne dagene ana no ne su ana no ne na tete na mo bia ne dagene ne su ye ne aye na tete ne se wo be pa kwa biara soso benya ne ete wo katwa se wo hini beto asase amodi pada sani na wo hini kwa ya se twano tieto asase pona ade ama ofoforo esa ne ete wo katwa nti esa so benya asetire mo ne pa esa so benya asetire mo ne je esa so benya asetire mu fa ne se nyama padia so no akasa na brabo a wo boro so manti enipa nyina aguso na ne etire eso ye afa ye hwe Bible nim na ye nkoso yakai baby kakra wo the book of Acts chapter 20 chapter 26 up to 28 what's in agape catch the Paul say e kakakra bi na kwa mama ya dane o Kristo ni na Paul say enka mema enka kakra bi no dane o Kristo na agape ayo bi a wo ya amra do panyini na ya Paul kwa du ade Paul akom wanim na bra Paul dwiri wono Paul hunu ne sam ka Onyankopon hunu ne nyasa mu ye na agape tie Paul nsam no ato na koma so ma hunu so nyame hunu wonimu na agape eje tumu se ko dan na koma ba Kristo ho na so nkrofo bi a wonmo pani atra katua nkrofo bi wonmo hu se agape ko je no kro tumu a wonmo nya ne won to so wonmo nya ne ni wonmo nya ne to so wonmo woni ni wonmo nya akwa bonni ni abrabo bonni ni suba bonni ni tebia bonni wonmo na so no wonmo san ka de wo so wonmo nya so ani to wonmo pe kwa bia so se wonmo be ye no meti bi bia yi Paul ama amra foforo ayi Paul ama asra foforo se ne be ye wonmo kwa bonni ni ne atira katua wonmo na so no wonmo be gusu anya wonmo akwa bonni ni so akatia sana lipo bebrete esa ne atira katua to wodi sofo bi achi wodi evangelist bi achi wodi manager bi achi wodi ni petitu bi achi na so ni pani kwa boni ho ana wodi pani ye ni mabone wodi pani to na mabone etwa se wakasa che no mo fa ana mo
ma pan dabi. Esasa sa kwa ne so no no didi. Sa kwa ne so no no de ye no ye. Sa kwa ne so no no didi didi. Sa kwa ne so no no de sidi dan. Sa kwa ne so no no de toka to de petrol. Sa kwa ne so no de fidi ne ida ne ma. Eti da bia no. So de pani nam sa kwa bo ne so kura che a. Oba boa na manatia. Arafo anamo bia wutu ne nani nwuma bia wodie no. Ka wo se eye pepe mu atetena wonya wode giedie wom be na onyankopa katua watiesie no wode be brew ana wo cha Ghana so for example ya cha na bo mutu na so wo se won junior pastors no won mo macho no wohia no won po na pampa won o papa de wo yade dia fom so bienim o papa and ma wo tori dia problem bienim anyama wa wo yade dia adie bienim wa ya fom so ho na o sha won mabaso esa ni onya di onya se ananiema bia wonya fru won tenti wole kan no kura sab no emfa tante ne ntu won manim ara won mu fri kwa bono bonam so so ni antra katwa ni pa nyina esa gusu no mo ye hwese wo ba bere mana bratia wo ho wọ́n sọ ọ̀sọ́fọ̀ yìí wọ́n kásá wọ́n nìm sẹ́yìn onyankopọ̀ ọkọ̀ aṣọ náà ọ̀sọ́fọ̀ di ẹ̀dwuma wọ́n tó ọ̀dúró wọ́n kún nípa wọ́n tó àpẹ́fọ́ ahomọ́jà wọ́n fọ́ nkurọ̀fọ́ pad wọ́n fọ́ nkurọ̀fọ́ tìnyì wọ́n nìm pa na so ti bí sábẹ̀ gyina kásá ne onyankopọ̀ akọ̀à onyamiafuna onyami na de papa yẹ ẹ̀dwuma na wọ́ káyidà bi ẹ̀sẹ̀ wọ́n di ẹ̀kyẹ́ kẹ̀kyẹ́ ọ̀rẹ́ bẹ́ kyẹ́ wọn nam mmienu na wọ́n fafa. Esa so ti di ope onan kwa boni so nya no ho no wote se kokko dia Jeremia 71 no oputu kosu anya ndia so obebuni na atem mienu esa so di penina kuma woni atire wonti ebi kura sori egum no osofo ni ye de kura nye anamonu osofo ni kasa nye osofo na ho maso osofo ni yo ni so nye na so sanse edanim se position na woti wono bibi sogu na no position no gu woti wono wonya bibi tafere esanse mekwole danim se wonya bibi tafere ni sanse ti se eda anase osofo ya de kwa na nya na ota na chi ni etira katwea because of waka wonya ni odie no wonya di otafere no onya ka ne nam arafo wanama wotu ni abraba obono se wan hye ni ye na dafo ko ne nam no na dafo na bia ne nsem obi no na dafo no etoma ne bi etoma wo se bi ema ne bi hye ema ne bi ema ne hoto no se na dafo na makwa bole bi so a onkasa agere no esase hono no onya na dua ne die esase hono no onya na taade esase hono no onya enipa asase so nipa efidi etu onkasa agere no etu wo tunifo nyi ne ntan arofo da bia because se nipa pra wo bobiara e wo sasa we so no akonta ne atemmo wo ma ne ti aya na nya me ya bebere hallelujah Jesus Iscariot ya be Judas Iscariot dia entina kachia woni Yesu na kwa ne bo woni se Yesu ye ne pa woni se Yesu tu anamopa woni se Yesu ye nyuma pa woni se Yesu ye tu wanche nyuma woni na kwa ne ba woni Yesu Kristo na nam ne kwa ne ba esu sa ne enti wakatu enti wote be hunu se sabe fakwa weso a me di benya me won from na me ho to ko yi ne man the book of Matthew 27 ne tra ka enti wo ko yi ne man na bra wo ko aso wode sika ne kwa more back no wonu se sa ne enti hu nyuma enti o mo se yenye ene ni bonja begu ye ne wo ya ne ye matri so ne tra ka enti so ho wadi boni echi amena ya no me amebia so ma no nana so ni atira keke ti so ho se ne wa ma wo fiefo nyina dane no me to am se amegu ye ne ye meti so Matthew chapter 27:25 wasi ni moja ni megu ye ne ye meti so abre Judas na ne atire so ego Yesu Kristo ma ye na afegi bebe no jena fo peni fo si ale moku no ni moja megu ye ne ye meti so ni atira keke enti nunkum chia anamonti wonum de sanu mene to wonum no ma won to atasoso sana neti o ni atraka tueti papa ma me adasi kurumu sister wonim se wo de wo ye bia kro wonim se nya bone bi wonim se enya hye se wadan fo bi ebeyam fom so na be ka kire no anase wadan fo bi no obi be nyasam no ne kura sam no pa na be twa nkonto posam padam gina ho de madan fo na eka na eye no kura wo be nya wo ka kye woni entre kwa
Wobenya wakachia wa niatire kwaso. Niatire kachia ade penyina yira kwan o ma hoare. What market ho? What jom what shop ho? What anamo ho? Ma me wo ma bo na dwuma so wonsa. Wo ne wo ye, wo twasusu. Wo na wo twasusu ma me na dwuma nyina eba fom. Ne sanse, wo afa kwa papa so nyanya yeti, obebu nnem no watem mienu. Arafo, ebraso. Say dey bia wo ye bia hwe ye because bibi bia na oni peye no me ka me kire say ehwo akontabo da ho e wo asase we so asapo no nya temu ye hwe bibi awo yenko ye hwe bibi wo I think say 28 na ma me ehwe 28 no Eti, asma me no kano. Agape ye nadre se, e wo the book of Acts chapter 27. Wo ye nadre se ko abaji ne ko na tum. Na sunam krofo bi abra bo no wono munwum omunim se. So bo ma agape kwani a, wono ma no aduane baba wo mo. Ye fa bibi enko the book of Acts chapter 118. Asma for me table ko tiri ma ye dun wonche. 118 making kind. Was na oyi na wode dia tira katwe nyansase na ne ko be wo ho no ne yemu ade nyina pan na ne yemu ade nyina tugui was na we na wode dia tiri nyansase we na wode ne tiri tototo na hunya de nyina la na ne ko be wo ho ma because of that yemu ade nyina betu wo abonten ne tiri so mfaso we na buko chapter 16 abayo na kwamu homo so no esanse na busua nya mfaso wonu so nti esanse busua na abayo no akwamu hano na akoma fa no mu sa abayo wakoma fa no na so ne busua fo nya onu ma dwesa akwam ne beka mia kasa fie wo ya wo mom na bi wo ho ma me pere mo ti bi kwato akwamu ho ma ne ba ne ba ne be sakrai ko Church of Assemblies of God Church of Christ ma ministry pa ne to asese said the bano and jaya come no kwa sodia. What be was bano woman the body sin a yasi. And now no sister de what's in a come what you, my minister one year fra. What be what you say beside the corner maker. So also make them near so dear now one. Near to the swan on the couple of no one mention what temu nor the amount. It's that looked at the city, was it looked at the sense, was it Sukuru versus Suno, such Sukuru and no versus the amount. Look says what to Sukuru Usuano. That's Sukuruana and Obesu the amount. And then why you want you so open Crawford on Sika? And then why you want you so nam Carbon so now? And why you want you so when I'm quite content to did that? Who dear, who will be baby? What to turn now or brochure to 9? I want Ghana, every bag and that car can see. The society one fan here so now different here for no more money be. What different one now what in contact party to Mama Saji yeti? Wo bet chown quandam you now the backward chia. Tia bratia nam the so. What in Yawina Debre? National Via bonnet de mano. Na we any bonnet de man, yes, so be a too quiet broach memo. Nebi odo be near my yaduma. Now I you must send an infantry. Now you chianica. Now was me assume. Now we'll fill it back. What's a tale? Fancy Kalma me for the Jabadaka. What's the ane? Sikana ko kabango. I bring on one Sikano and one Casano. What you also to make flap what Yama, when me giddy, make flap what Yama so in Yama, brother. Maybe Abami Yabama, one number would you. Was it your free now? I want a book of impression. Was it your free musunyafin? Now the Otini Musonte, one number would you say a moo and I will fast to deal with Fraba. And that's all with the baby. Now you're who we are born, I want to see. Who are the study be that Manika Kabiato, I want to see. Who are the baby? Now Saka Kabia Banabra was I want to see. It's one man to two, I can't answer. And not in the one of Yaba, because you are caught, and I'm a coming man, and I'm a coming yam, and I'm a cool way, but the one home let me, but the one never still coming, but the one I say, one man quite in there, Sala now be, it's such a quite fast one, yet I can't have fast one.
Wo wa hye nipa mo diagu. Wo wu dwane. Wo akum nipa mienu miensa. Abemfo ka ho. Wo de wu dwane se open kwaje fiti so. Esa se wo bia wo na kwabode so nya no no. Wo be che ne kwa na mu no nti. Wo wu so nya kwada. Esa se de o hye mo diagu no. Ne nsem no wo sa bo dwane free. Genesis chapter 9. No, be try TV so the radio so. No more car, and another joy illuminati, and another joy okoto, and another fake pastor, and I'm me too no am there so there. Et me no be your body bebre, Monsieur Opimni, Monsieur way, but I'm me kumboremini, and I'm this time my son as me dia boakra and fear chat so na say the monoso. And I made the mapad, and I saw confirm mapad, ne breme, and when we quite baba for no mapoji team in a breme, and all what a bremia, Nadia come on, Nadia go in so, and only Pepe would see you by Friday, send me a Tabia. What one walk away, said Ghana police if war. And one with your mud maze or Manchester from Cassas away, or Yako body or bet you with the park as away, or Bunnamu. Send your name, the answer so power was a boa babala. Sala na wonna beye. Hallelujah. No, I bet you all. What will be? I would back what some of the wood and never pen quite yet. What would you become a pen quite yet? Now, some of suit now about Payamano. Sir, every spirit that is tormenting you. By the name of Jesus, I cast it. I take authority. You will take authority. A son so when you put past them in the crinty. Said when you put past them, and son when you miss a bed. Hallelujah. Was it? A son so now yet Sunyaka Cheti. Sad yet in a pass one. A moo and I'll be down who so no me. Hallelujah. And it was a sour better man than Saparis in Yanupi. What is the thought that you never be? A branch was his yet into a macho. One anybody guiding in our year. One any chrononia and the chronopoin in aye. One any said the assistant to a carbon crop walk. One any said the simple palmy cocomobi. Yes, or be a poor people see 100 million. Not that for power neighbor of theatre free. That brand national first can know about passing and cocono. So young men just stay cocooning for us as a whistle. Nah, and the more be able to be a cow of a chiawaka. It's as a white part now, a moon of train free, a badiama war. White part now, a moon of ten, a moon of body free, a badiama. Hallelujah. Yasha dear. Yafa and the book of Revelation chapter 2, verse number 14. Revelation chapter 2, verse number 14. Revelation chapter 2, verse number 14. Make I Revelation chapter 2, verse number 14. What's it? Naso, make I Revelation 14. Naso, me won't and some kakra. So, what would depend on her? Will crab Miriam church. Dear, what your barrack say want to Israel mustn't take Diana only and now walk mama abosomono. Now, one more, Jamai and no. What's in the womb? You will be bit young. And so watch lecture, quite one more book, watch lecture, one book, one woman, Billy, and the barrier, Capato. No watch lecture, near my father, Sabiniaba, who will cry, and you will pass your temper. Watch lecture, the passe, will cry, temper, watch lecture, the passe, and then there was one better, sorry, one penny one who buy. And then there was one better idea, one penny be chassis, and then there was one better on your way. What lecture, Bonia Pino, and such open yet to rock a jetty, or Napa possible, or be bit young. Or Napa possible, or be bit young. So you shall or be a fellow. Better Billiam. Billiam, you'll be a yet to work at young one, and one also. And it will said the book of Acts chapter 13. Young baby and not a common one more. Now, some no one, no man, they run over the neck, the papa, and fear for ya, and for so they bring on. Now, brought to 2,000 floor by the one. One of us, your father, Sally, and Jnai, and protest, and a poor ham so what to 2,000 from Baba one. So what to do? A woman from Baba one. What read the book of Acts chapter 27 or 28. And for her, no more good, as a good, you must see a name, and in your maniama. And it's a proper pie, and you'll be told that for possible. And the papa bread here is some Napoloka about a human one somewhere. Napolo is a polo, and can you be a little padre Sano? One more question I said, I quarrel your baby or the boy and son of Yanu. And so we have no better be.
ni etra kachianti won sa wote adwuma wo ho manager di ne kura me headmistress di ne kura won pa brabo sambia won pese de won wi ono no ankasa no fa so didi but sa wo pese ko wo fa ni etie so ama hunu mi adu didi ya operate wo so akwa yi na firi ho wo so akwa na firi ho won politician no won say esa so pese ko wo nam sa de etie kwan so na mudi nyam ho no wo so fi oni ti wo akwa yi na firi ho wo so wakono wo so apone yare wo so wasa no eya ye musa ye ho. Hallelujah. Arafo ya namoni yakwa ya namto yakwa ba enima ye wori na nyina ye adigyan na sa ko ni ba besua nyansa ama na kwati wonyankopon mu na ne da wonyankopon botaye ade de ni sekura mo yo ni ya enum na ni sha be fraba na so sa so ni penyina nam ni atire kwaso ori penyina nam ni afata kwaso ori penyina peso onya wo kwani afata sunti ene obi epre ewo ontotede the book of 1 Timothy chapter 6 verse 9 wasi wo ontotede piepie onwemu egu ahawni asade mu. Hallelujah. Yaje bibi ewo the book of Acts chapter 13 verse 10 ona yankan kakrankan wo enesu ye beba yezum ne so eti wa bekas obepesa obabeka yezum no bia no o wa beka ho na ya cheche onyankopon asem ewo boss 7 Ghana time 7 o'clock ewo Kristo anokwafo platform so ye hwe Acts chapter 13 verse 10 I can kai Acts chapter 13 verse 10 sorry o say tano Ote kase wase wona da na musu nyina aye oma obonsa ma na echi nyina atanfo olinya wole nya awrade kwan a enkyere no ponto bi na ore sa asem wo ya Paulo enene obi a ne ye fra no ba Jesus eham na ba Jesus yi obi a enema enkyere kwa ti sa de book of Numbers chapter 23 ya wusa bra barak eko Biliam eko ha Biliam se Biliam emra esain Biliam do benya fi barak oti Biliam edi nachi odi barak achi ne bai se wo papa to be Israel for no boy Israel for dia na wa bo mu dia do me wo mo esan ye tra ka tiati wo ye kura nye no wasi ye ko people we so e ko ma for foforo ni e tra ka tiati ene di pa na sare ntrase what adio no what ro be so ato ni ye no esa ni etia ka tiati obe ko malam ho akwode bansere obe ko eye fese moto akwode efrunso e dia ba be go aduane nim sade be obenya faso bebre arafo do nya kwopon dia so se bia hwede ye na ni ye because wanama obetu ni ne etina eso no wakwota wo be fraba wonuma be ne etina eso anakatua be fredi dia ma wo Yasha Biliam, what a barrier. They can't for strong, and they are going to obey free. Barakonti or dinati. Send the answer, Benam Soro, Benato. Send the Bobena, a Kachia, answer every bit a barako. Send the Bretia. Niacha na mano onu so bia ba be TV so ai mema sigagare mema wai opa mema sika for 10,000 budget 20 million for 500,000 budget $200 million niacha ka chia wo so ni pa de ko wo ko ni ko buru ko mo no be TV so ana ni pass be charge mi sikandi ana ka so be sika mame o ka so be we mame na wo send pa kro no sa memo opposition Ghana kama mi achi watu What if I am near to super now? What if I am near to super so ye? What if I am near to super so sorry? What if I am near to super say? What did Dinny? No, be a see Facebook so no chapter 2. Beside your bay or bediding. Yes, baby. Sorry, yes, I was a capital chapter 2 verse 30, and that's a young called Jude. Jude, me ba Acts chapter 16 no. Jude chapter 1. Open Jude that Jude wo. If you are now call Revelation. Me kan Jude homa etre baako chichemu a efiri edu baako ekro. Me kan edu baako no. What say?
1 year if you say wakofa ke kwan so na mfaso nti wode won hu akɔhye biliam na ada asemu na wayera kora atwiatie mu meka 50 de bio meka 50 akan wase 15 wase wabubu woni nyina aten wabubu woni mu nyina aten na wabu woni mu amumuyafo nyina aten na omumu yede a waye nyina ne woni sema woye ne de ene aneboyafo amumuyafo no amumuyafo ne ka ye eti ano ne nyina ho 15 waka 15 na wase na sis was ye no ye anwinwifo owenfofo a wodi wonara akono echi na wona no ka enkontomposem emfaso nti adefedefe wodefedefe nipa wase emfaso nti wodefedefe nipa na wase na wanu ne wona wafa ke kwaso na wafa biliam kwaso sa ne atinti esa emfaso obenya nti biliam kwaso no nam ena da akwachi bra azza anyema fata anyema ese so woyo no yo esai na da ni fasubumti esai sika esai ni breti obekum ni badge na de ene obetimi kom obi common phone obetimi de sika wo pin for common phone na say comportable mo pin for bi obi de sika wo no common phone obetimi kom obi sika and ebunya just 2 million 5 million obetimi kom obi and for so bomni kwaya antis woni pa be nya no nti abomo yato to seba boni adosi eni pa ma komemu no rafo wa kwa na unam su nyina no aya ka chiama eni wa want to atwaso aya boni ani fredie ma eni wa want to atwaso esa se wo pare trende na wo tira ne atire mu so de be pa honya wo tira ne atire mu so de be pa honya de pa faso wo ka de si ye awo atatawa na eti no wo so wo pe de atira ka twa de to that si eto to sase ye niam bebre na no kwa be wo ho e ma ne ye body nyina tui sara na ne enipa ebra kwa ye esa ne eti to koji sikadro ne atira ka twa eti wa kwaji sikadro esa ne atira ka twa eti wa kwaji wo ya wo ne cha ne mpase awo sa fe de aso de eti wa nkasa wo sa fe de o ko wo no nsam wo sa na se wo bi o ye se fe boy bi o se fe de manisa na boy betra Vision TV so ne brate ba ko bi television channel so ai na me ne ayu when nam me ne prophet one nam me ne pastor na nam me ne abruka na nam o fe nyame yetimi kuma boa yakum wai ne bucket akoko no me ne wubi me ne wo mo de kwa abosomfie brother ma me ka asam jirawo esasa wonna che mi atre so na wonnim se na bone na so sad wo bedi do beche do ri be nya ho che so wa ade ache wi asasa tre ye wo ye imuti wo onya kopo le fa bone nta woda onya kopo because me ga de kasa bi o kasa na minim se de me ye na nye esoja de na de ne bedru no wonnim se de wo ye ne nye bere sa ne antra ka tianti and no be come market na edwafo ma ne antra ka tua kwa no mguso wo no ye wo de ka ho bi ne ja hye and because of ahohuma wo no de djuma awo a market ho hallelujah ye hwe bibi na yan kan ko yan ko Titus ye hwe Titus awo Timothy echi Titus ye hwe Titus make a Titus chapter verse number 10 what say if we say I will say kane na da asurifuo epi wo ho na ne titire no wona wo free atuate mu a esese wo tua won ano wona ani wo emfa so nti wo chache de ese ede dade afie mu butsu na aka 12 na so won mo bi a wo ye wonu bi a wo ye won ana wona di fo ka secretary fo ya atrofo e mo bonne akodfo edifo hallelujah niate fa so ti bi brother my sister what dan wo di fo niate fa so ti ni akwadroti what dan wo di fo wakọ man fo bebre ho abosumo beni wakọ Burkina Faso wakọ akọ ba bibia akoduru nsiase akoduru nyura kasie shabraba ogum ajesa Friday bia wo de mama kuma ko 20 da na do mo nsuo ade kwa
and then yes, I come at the amount. Shall brapa with you, I said, one cassa said, we are nay, or toilet to tiddy, the answer, shall brapa with him, say, why you toilet to Mumwa, and the bromody, shall brapa with him, say, ancestors, can one, would it be yet a paddy? The answer, was what would be, can't afford on the floor, one from will be a D4. Was it a quad of 4? I did 4, 1 more pet brenty, and then yet I can tell and also Ghana a generation. That's in Chile, my mobile. It's a money near Trakatia, every Mugumo on mobile. Was it for 20 and not da? I'll try the FedEx idea. Oh, my baby, for. Oh, Papa, cannot say why you wait. Why are 20 Ghana cities? Why are 20 million, 25 million, 30 million? So what to say not to where? What the Papa who fear her? Now you go one man, Bibi Bessie, the Antinakachia, a sign one casa quadro, and yet the bonny for Buma Opeti, oh, Butu Fieli Butu. And Obeko Ghana, fear baby Omoa, Obuatia Bruchon Casamano. Ni fear what you will to the money film, no, it was so far because so far that catcher the say, oh, mammy, a bay 4, who never a bay 4, a say a quadroti, 1 more time come, daddy, fear to on fast won't. And fast boomty. And what was it? If you say, I will say, canning not therefore, as we 4 people or her, teaching one of future Tiamu. I says, I will cheer one another, one and you one fast won't. What church dear answer? I did not fear any mutual. One would be our one young one I love a D for. I can say, Cletter 4 a yato 4. Or to little 4 yato 4 that, and more bonnet a quadru 4 at D 4. This is what is going on. And no matter the brain, a brand two of what's his straw was a quad bed or baby yet, and a poor mouth, Timu, and his son, and could pour upon them when Yamano, and Yanoye. A quadrillion for some petty, and will be like Cruiser, or be Lemoji or demo, or be one body or demo, or be expensive for them, or the person in the side of a Juma Penny, or penny entrance, or fire entrance, and the Yano. And what did the moi, no, they are going to be a drudge. What did the moi, no, they are going to be a D for ye. What did the moi, no, they baby or so for ye. What did the moi, no, they baby evangelist here. What did the moi, no, they corporate because all they are turning for some money at all. And therefore, I make us some punch home. Billy, we are one year, we are in Abbey. What bitch I see a dear friend Simon. And what Timon really episode for the book of Acts chapter 8. What in that the Nippon Bray and Saint Jenny would do every what did the penny have a to so in Nako for? Simon Yan, who was that one so? My big Charles, so one power and free one number which one is so now. Me come to a better brevino on Yakopon, or it from Muya, and the war will bonnet and a chawda. Now, bonnet this rocket chia, and I will be ripple, 1 hour better. Yes, I be our the book of Acts chapter 16. That's a good afternoon. I want to say Acts chapter 16. A kind Acts 16. Make chapter 16, verse number every 16 downwards. Hallelujah. What's it? 16. What's in the about? What's in the about? What's in the about? Say what they call or sorry, no. About what be a war a common home be shy. And so nowadays, a comshama new ranum enya adie bebre. On no what di Paul ni yanechi etiemu say ni pay ni onyankopon a wo so no enko a wo kire mo enkwade kwan na wo yo ye enda bebre na wo ye Paul ahomte na odade ne ho ka kire honhom ne se me hyew Yesu Kristo edi mu se firi edi afiri ni mu na do no ara mu wo firi edi na ni ewura no mu hu se wono mfaso abo wono wo so Paul ne serase mu ati won ko edwa emu mpanifo anim na wo de won ko ma asake ne se enipa ye ayudafo a wole entre ye wole dane ye nko yi eni yo apapa wai se ko apapa wo bia no fe
akwam ewo ho ababa we so na da bia poro ne se raso no betwa mo no na baba wa yi kasa wanu mo ne onyankopɔ wo so ne kyerɛkyerɛfo yo no mo kyerɛkyerɛ odi pa kwate ne ne ho na bra mo yesa ya poro ahomete na poro de Yesu Kristo de che ho mu so tu fra wa wane mu na wo hu tu fra baba wane mu na bra wo hu tu fra baba wane mu no ne wura no mo no nya mfaso ewa baba wane akonna wo kom no no wo ro ayo ma hu ti se da bi ye mpene ema de edi ne hu ye mpene ewa de edi si ya dan ye mpene ewa de edi atojo ka ya de pemma ya de ji ye ne no ye mpene ma krofoi etoro ko twa atore to paro mo so awo ne antene faso nti wanyire ho awo wasi wo na say wo manager na say because already o de Kristo so that wo so ne antene faso nti bribe nti and obitimi you obi fire adwuma mu okokuno because of so wo ho why something broke o ma won tibi nya ne ope o ma won tibi nye bribe o ma won tibi nya sika o ma won tibi ne ne ho ne antene faso arafo shawa kwa ye ya read the book of Numbers chapter 20 2 verse 17 what say what be a friend Barak no Biliam no dia tina ka tiati no ba so bedomi Israel for bonu dia shawa bra boye e say wonam kwa bo ne so nya ho a wo be che won kwa na kura woni mu na be se kokko ho di obuti go su anya ndias eni pa bebre na miati so menne amani ebinim wo mu no ebinim wi na so onom do ho omo ho e do de moa wani mu yo aso onom do de moa wani ma fe pro because of niantina on fa asunti ebinim ti ase abra boy on basa because niantina on fa asunti aya no me ani aso de da na bra boso aya no me ni aso de e wona setena mu obi asifie so ntimi ntiram because kwa na ofo aso sifie no niantina kwa so wode akora bia no woni asam emoja na kwagiye wode ne mamoja na kwagiye se na se okai wasofo abrokumi waso won akasa ne muba ya fa ne yakuno ne ya fa ne ma ne tumi afa nya safudwuma niantina katia eti yaku wonu akasa ne muba ya wawo na firi ne yankuno niantina katia dia tira katia ti wotu na odi nipa kum ana wasa hu nkatase hukum ya babo pa no akokum onipa wodi osofu na ti ni tira katia ti wodi so osofu anima bia wo kum apemfo wodi so anima bia wo kum abodanfo na so sa ni tira katia ti wodi na ho friend man of God wodi na ho friend powerful man of God na wo be chawo kwanamu ti se to bi na se bi hu wo mu a one better Facebook so me I don't have time for set things because send you on yakopon nim dia bia madwum no me ntia sa asafo no and obi ni asase we so bet my authoritative God and for wo mo ti Facebook so na no person no tell so about authoritative God you cannot authoritative God the word of God yakopon no asam no waka no kwa na be gina be tra ho so yakopon no asam so the papa no anya just 47 je bo ne ba ne kra no so what's up papa no kwa ye boni ense ne fata emu akatia be ba ne so no obi aba beti oni age na tra ekrofoti bibi so ni age na tra ekrofoti bibi so esa so mo do mo beti enti sa ane na be joni wakot na be joni we na be joni we na me joni wakot society bi na be joni illuminate bi na be kwamfo bi na nam na every Friday bi am kum ma makuma ko 20 me kum ma makuma ko 25 and the whole of the year no bet me akuma that's 350 no abendra ho eti se sia ho no me ka se me ja no ho me ta me eti obeso okume na refi so ja ko pastor ka Genesis chapter 1 say do come on ja ko de sam no bo ja ne fili wo de wo dwane na de oku won ne oku won ne no be aba by the authority God has given to me no go to Matthew chapter 18 what is bound on the earth shall be bound on heaven what is untied in heaven shall be untied on earth clutch esa so na ni atresunti esa so fa na mo entis no ni papa wo ka to ni pa no ya sa bo no ni se bo ne wo be cha won kwa na mo betia wo be cha won kwa na mo betia arafu amutie me there was a time here branch ebe TV station bi so na waso wakum ne maame wakum ne mia wakum ne papa wakum na dafo pa wo kro tim na wo kire ba bi ofiri ankrofo ba ebe hu na bebo no na afa de honhom ne tata no
Wo be bia so okwaji free wo mo da je fini sa na tie. Esa so amfa kwa tie so nya ho nti. Wo be nam sa kwa abon ni so atia. Etu wose na wanum wo hwa wose na sa opapa wa yo bia na o mane wura no nya mfaso. O mane wura no nya mfaso bebre. Esa se wo mfaso wo nya free wo di for ne chenti wo so nka no gura chen. O so nka che sa papa boni na ma wo na me wo tua oton aproba ko a wo de kala apenti ho. Wo de kala apenti wo ye nyina na ye ko sua wo de kala apenti wo na. What say you have because you now? What talk back up here? That's 2 billion. Papa, yo, it's as a near Chinacatiano. One Cassana Bedie. That's what they own count. Oh, send the Tukupa. Because of the Ubenya D. Nini Obenyas and any penny at all. Or Fred Papa said bonnet, no Fred Bonnet said Papa, no Fred Dia, no say, no Fred Dia, that's no, Isaiah chapter 5, verse number 11 down. Because of your benyadi, you obenya se, you are not castle woman turn what it's a moon in Yahweh. So I've been calling the common at that for Cranham. Not a that for the Yadian, not a that for was a car, I will in some will be. While the funny track I book to Tony and quiet up and talk a little bit man. So that for no, and I'm quite so end yet. One cat Canada. It's also when you're for so free, not that for a near my head and oils. Na wonim se Bible say wo ka cho boye for so second na kwa won na sa wo anka wase ni boda agugu so ne bone na wodi na wo na Awurade bebusa wo eni pa bebre na sa ne mokro ya suso benya ne etena akatua wona mo sa kwa ya so ya che wo bia ne e fa no say bera fini di kra Gehazi wo bia ne friend Gehazi ya hwe no wonu odifo na nam wo bia bo odifo ho wo benya na yaresa wo de agudi ene ntale ne ma pabro odifo awo the book of 1 Kings chapter 5 if you verse 27 wo odifo isi wo de de wo anyi asrade no a wo bere ma no de ba ye ne ma ne ba ye no esa ne entra ka tue ti no fa eche no kwanye ye sa na binum ti o sa na nipa bebre tie wa brabo ye boemu eti amanu no me no how the amane one man ka celebrate one man kwaje abro no msia one man ka celebrate o one man kwaje abro one man msia wa kwa bia fa so ana menne wo fiefo man nyina mu nya wade be ma no one mo wade no mo agya wo wonnim esase woni ani wa kwa fa so ti ana baba fe wa kwato kire wona wata ma no betu wonnim esase woni ani what is a market? What is that market? What to market? And I'm yet since Wakatia. What to add 2 Ghana cities. Now what did you 25 Ghana cities? Now bonnet, or Baba Tad Yenby, nor the dear Chakatia, the amount was a fool. Bonnet, or Baba to what the end what to want to be. Having your baby, Magaye. Is that what be on them quietness on? Why the book of 1 chapter 5 17 was in the 18 now one. I give be a woman so quite be a woman so internal. Ubenya so katia one way or other. What is going on? And I'm going to pass here. What's your for woman? When you teach a form, you know me and say bako. And I'm more the bride. And I'm more money at here. More just the kaka said it's modern. What is kaka said the top mukase? It's so one casawa 20. Ukako for how near mania bro ma. Wubusia ko boni mo hye. Isa senye no honam no mo jare asie. Ye ni tumi die pan ge wiase sum tumi ni ahomone. And it's also my fan yet so anya ho anya tre eso akatua na abenya. Ti ya twa ba ne wa chapter 1 a. Wo se wonam ne tre so to nsase. Eye japade na so ne ko be wo ho ba ne yemu ade tugui. The kwame wo amane yemu ade tugui because of ne antina onam so paso onya ne hunti. And now kwame me be bre. Wakofo ade no anase wo to ade mo yeni so no so nkoton. Tadi ode ato so no yeni ni kwane so okoboka no ma police fo ache no ne antina kwaso.
Arafo ya last dress na ye zoom baba Kristo adokwafo eti wa be se o join ya na so wa be se o so ba so bia betimi abaso na ye nyina de Onyankopon asem no atente ye ho we ebrem ne wo ti ye nyina me ye da ho eza se wiase aye hu me ne ba bebre hu wiase hu aye no eza so on man kasa on mo fa ho asi on mo te no mo te mo on man kasa ho on mpo nya temu mpo ni no be hu se wiase ye hu eti ye nyina me ye da ho sa se bre no ye bre bone ye hwe bibi ti so obi e fe no aka aware book of Joshua chapter 7 aka ni obi Onyankopon se moko a mo fa hyi wo man mu ya suba Ghana suba se ko UK wo UK no kwana no wanu ko ka se ya pese ya no mo partner we ko ho ya pese ya no mo partner electricity ho wo ko ya e se ka ta se ne project UK for so ya wasadi we wa ya pese de bra Ghana for na wotimi a ya be ma sa percentage we ni etrinity what did ya be no me ni e want to so ka e de be to man so na ekai enwokoro Onyankopon se me fa bibia ho esa ni etire ni e de waso afade na wonam kono nti ya wodi e cho kwa no ko fa ntare ni gold no ko sefo na dia ra woni se abra tam oba no ni etire so akatwe ba no ama ma ono nko ne ma ne na busia nyinara e be fry ama ono nko wonu akofo ono na kwa etire so akofo ade Onyankopon se ma bomfa anyo ono nko ho hwe so ara example se so ara Onyankopon se me koye wei na so ara anti Onyankopon koye ni etrinity Saul ne manyi na nkodi Jonathan at ton kranta ni wei and it will ba me ya be ma Jeremiah 17 asema kan say obi a onam kwa bone so peso nya no ho odete kokko hwedi a oputi kosu enye ne dia so obebu ne nemu na watim da bia me kase so obetre wiase wemu ade no kure no wosuro betre mu a ebesi ukra se ne eti bi ebesi ukra yi ebia be hu ahuye hi ade obehu obrede na so se ne eti bi esa wo no kure di a wo de tu na mote ne kwa so ebesi ukra yi onyame enhirae na nesuso na asemu a Onyankopon pe ye ode aba bedum ye no ye nyina ye so Onyankopon asem nim oyele buko chapter 27 as 28 angrofo bi wo hono ma na ono mo de gold ye goldsmith ye anyame abra Paul ni mo dwuro wo no Paul mo de o munnim obi a ono ko ono asempa ti abra angrofo ihu ye no so ade edidi hu ade yenye yemfa so film na angrofo ya ba no mbeda nipa nyina akoma afire ho to omo ye omadwe se omo de atro beto ono so to omo kwa amradofo enim sa na angrofo bebretie ye hwese sie ya ye fa maga na nya mfato ho ye fa wiase nyina nya mfato ho ye fa nwumamu nya mfato ho ye fa bibia nya mfato za da tie wuwutu na mo pa ofise ebesi ya ma nyina no na obi akogi brab popo chie bi na wo ye live video bi ense na wo di video bi abeto ho because of the antina katie bi wanya film nti mo me ye hwe ya brabo yi esa said the uguo no me ya be ma obetwa memo be na say for the authority given to me, for the mandate given to me, I declare oboa esa so for akwan enti ne so sa akwan no aba no a izika 18 ka o izika o so wa ba udua na fifi na bi betwa so aba memo be na da tratra ho wodi bone no a bone na wodi no Kristo se ni onti no onkoso ntra ne enti na emu isa se mu na abenyu akatwe afiri wodi mi kum ni pa medina me kasa masakra madwene ho that be I will keep saying it isa se won sam no Onyankopon bebu sasa wakra ni moja na firi no ma did you no create bad impression to our youth
Esase mo nipa nyina hu so Nyankopon asem we cheshali alo. Ye men nipa hunu. Etu woni mu nsuro, odi bone onim se, odi obese aduane aba se, ai, ene makoye we, esase ya catch my dream se. Se me ya bone na me hu me fo so ba mu ka. Oye ti ni ni kwani so be chabe. Be mi hu ano, woni bone no ogu bone so di nyase wonim se bone wonim. Onim se ya bone. Wonim se nipa kum ya bone. But wo ko nipa de nya na ho. No be kremu authority given to you. Adafo onam ne fata so aka hu se so akachia e na abenya na so abra bono anamo ya mi sha se oya so etie Onyankopon asem na wo brabo ne obra wo se no enye kwara da onyame sha na fa bobra fetu anamo fa wa brabo ye fa sisi wa brabo na twu hu firi ne enti nyina ho onyame sha ya mampa Otumfo na Nyankopon eda wasese na so de wasema bra oma no kura jade me se wansa sema behwe ku ye eye opaye na ado honhum kenya ese nka asemi nkyara oma de epofu ya no ka ye bia ma ne so aba wo makoma mu ma ne nya de sakra ba de sakra honhum ade sakra koma na kwa bone bia ro no nam so ona wo kum nipa ona wo tunro ona no kwa bone so bo nkrofo apo ona no kwa bone so age efri asade efri nkrofo sem ona no kwa bone so bo atanchia ya ona no kwa bone so bo hiafo enimtia me bo pa say na wasem bedwuro mo nche no ono mo nyina benya kuma sesa se asafora de odo to hinwa no so to konkro bia ho na de onipa maye wasase no wi ase biara no wo hwa ho na ade ho akatua na so tia mo no onipa benya kwaje wo niema obu na mumu ye otena mu ni mu me bo ampa ye sra hoden me bo ampa ye sra kwa mo magana so be ko so wo ne mo bo na bre wo ma wo ye bre o ha bre COVID-19 asori o mai so me se so do ho mo bro ho be se arewa wo so so mai ye bre o ho so no bo mpa ye so for us for abese ensase yade me bompa ye di masase Ghana me di masase Africa me di me wiasa mama nyinara ye nwan mo wiasa manse nyina odon for da hu ya bo ne for tamankate ye so hu ya bo ye firi mu so de se wo ne atete akoma sem biara ya ne ye ma nyina da dom ye na bo ya hu babo ye chidom me ya tete nkabo ne ha ne ma ne wo ne atete apinitie ne so biara na gye ye sasa bre wo bo ne for no ne nam okran kata ne se nipa ma agu na so nkoto ne e botanti ne agefo wo ne be gari beto awe hu yenya bremu e pre we na do fu Nyankopon kaye na dum ye fe bo ne mum ye so katua maye na mum je se ne wado no mobro ho tie na bo e ho ba ma magana e fa ntima pefra yi ne ho firi horere barot mu e sira ka wasa for ese wode ne so adom ye adom mobro ho esa de enya wode amen Onyankopon e shiraw sa so nya abre na uti Onyankopon asem na me so abre bia beto Onyankopon asem be nche ne kra se mama comfort there no matter say bia nipa ba akọ nipa mienu but wa wo ti Onyankopon asem wa wodi machi wonim se ma comfort there ne nkyere kya ya me de ntina mdi na chi no na o ka ne kora kya ntina mdi na chi no menti asem na lada se wo tie just like that na mom tie se odi be siesi ho tie so be fa bibi papa bi afum ne tie na to bia I don't bother about how many people are watching me, but I bother about how many people are listening and doing it. And I thought, Mama, yam peja ya home, near betene. It says Onyankopon, one no, and I didn't watch it, no book water, Yamisha. If I just got on so Yami Asia, papa, brother Quajoba for Yamisha, brother Quaku, so Yamisha, brother Quabna. Jesse Boa Monyamisha, Sister Sophia Amwako Nyamisha, Sister Mele Gaston Yabu Onyamisha, Brother Seth Williams Onyamisha, Enter Onyamisha, Brother Kojo Cheyefri for Onyamisha, Sister Harriet Half Onyamisha, and Brother J. Emmanuel Onyamisha, Obapa Hana Onyamisha, Sister Harriet Half Onyamisha, Brother George, Evangelist George, friend me young friend me, one friend I made from. Frame daddy ni no duana Onyamisha ma pronounce ya facha me if I chow brother Isaac Opoko Onyamisha Sister Sarah Tabua Onyamisha ebra bia benya obi afre Sister Sarah Sister Frema Boati Onyamisha Sister Obana na ekwe Onyamisha Onyamisha nyina na oma ye nyina ntiase wana se amen me pacha ya monyo na ezum no 7 o'clock Ghana time Onyamisha mo